Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hu la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma aya ni yoga na luon do chopuma ino anoa ni si bala ni che sumno ino aduti ko loe ga yugu ga tu ga ko uzan yo o e mo je ma ja ino aduti ko loe ga yugu ga tu che lo thau jalia da he bie sombo yo hu yo za che tion ne che kuon ko ni me hơ lúa bộ thở mẹ số hà khuyết từ mà cho bà ta nè gà nà nào chiếu mà giao lúa à đư mà ya biểu ye gà nà nào chỉ khuyên à đư ra nhà ni lệ chế từ từ khá mi yêu tòa yo để lúa bảo thì bion ni ông uta mi sờ nhị phiò chỗ mi chen nà mà chế ta từ từ mi nè nữ mà hậu xả la zum lê gà cơ ni mà ye chữ ye là zum lê gà cơ ni mà chữ ba đồ nhau cho hà giả nữ lô to luôn cho đủ nhau mẹ mi yêu mẹ si để khá giả thảo thì dễ mà ya khá bê thảo yo dễ na lu ayo mi nữ mẹ si bia chè ni phong dễ thảo gà đua mẹ adune kham khasha thau ji do to lu ayo me si adu ya jo me leu me adu joma le e thau jion zidoni tu te tha kha ajimi ne ena mi ye me si ko ni u ko leu phima yo hu thi ga adu jo ma ayo mi ye za ma pyo yesu me adio pima yohuga adio gabaduon washaga masinya ga manga adu loe mujujo yoje na loan yada ho pima yohutiga adu joma eho ayo iba ma mhwa adu numazidan ni thao gelo yozon tibian ni yao mi ye juza numa mesi yi ule kha Huega adu halonge choba ne la washa gane la jion adu zao gulan yozon yamotea ayani do na she nga miza nga khamuyo huti jonde le khene la me huya nga upa de le anon ne ko za ga du bijon le yojinalu yomwe le humne la thau me Themi ne huega khalem thao ji yo mue do kho jonge yo mue do la jiu me ayeni do adu de zi kho thaga tu me kha e thao lwe ma sha nu ni yo o le nyo chonthena de zi kho nu sha o me e kho ni adu mi cha khweta yo de hua yo o ma nga adu do phe mưa je ho mà mưa je chao je ho mà chao je sha zong yo la omya ni ya lu me na se ayeni do adu de ziu gong che sha zong omya je ya ho yesu khali bi bui nya ga ho yo han yo ha yo mu phai yang pho ne chong me ino adu ya thong phu ga ko hu don ayo ho ya phu ho me adion ga bine la ajimi ne ena adu shazon ya phu ya da nge numa non yu ni thao yo je na luon ho zo ne la phi ma thi ga yi ma jwa iba ma yesu khalia adu ga du la ya khweta ayo gomo lo don ne la uta
adu shazon yujene lao chigone la ome ayoa adu cho yoe muga pyo adu sazon nako toto luan pije jine la ome ayanido yo oma nga le yisukali sinyalume adu dezi sazon batane adu miabi yadwo yadalunge adu sazon khwe yisukalian no anega malo adu lo ho jian yadange gabala gako wamyaji adon chitelunge womo ni makhaga no gadu ganadu yame yesu joga lao thon sha lao nga gadu shio wode lao yesu nga de zila khwe shazon no yujene lao nga no chigo done lao cho hazang khang de a mo je ya mo nge anani nga e ko cho hazama pa na mo silang ya je ji ta cho hazang khang de a bi byo ji ko有几那嘞嘛发下女啊，那你爱过，就咋嘛怕那么想呀？这几台是啦个啦，那也是我姑爷哦。magale che gama dal cho te a le je di tang e so mai sha ya si la go la na ye shu lo ku nye to magale che cho te a le cho chi ta
秋。